أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة الكافرون ہجرت کی ممانگ تھاکی بنی مسیح آیات ترقنی رکوع منی. بسم الله الرحمن الرحيم. حوزری اللہ من لین گلویننا ادگم بالله ددی یامن نمسی حیبا توزان حیبا مپونی. قل یا ایها الکافرون اے محمد ننگ ہایو کفار سنگدا یا ایها الکافرون ہے ہائب اندبا کافر سنگ. محمد ننگ ہایو یا ایها الکافرون ہے نا اے اللہ کی حکم اندبا سنگ. لا اعبد ما تعبدون ای دی لاتے ما تعبدون ادگم پوت نکوینا لاتی بدو نکوینا مپونی ہائنا لاتری بدو لاتی بدو ای دی مدو لاتے سوین ہایو کفار سنگا. ولا انتم عابدون ما اعبد امسن نکوینا سو لاتے ما اعبد اینا لاتی با مپوسی نکوی سو اینا لاتی با مپوسی لاتے ایسو نکوینا لاتی مپوسی لاتے. مرم دی اینا توحید اما خطبو مپو اما خطبو تھازبنی ادوگا مپو دکھک لات بنی مرم دنا مپو اما خطبو لات لبا اینا نکوی گی مپو میام دو ایکا میں لات کدوری نو سنیسی. ولا انتم عابدون ما اعبد اما سن نکوی سو لاتے ما اعبد اینا لات لبا مپو سی حبیدی ای دی اما خطبو لات بنی اینا لات لبا اما سے میام اما لات لبا مپو میام اما لات لبا اللہ گا مانبت ہمگا مپو میام اما لا لبا نکوینا اما خطبو کمین لات کے دریمو نکویس لاتے. ولا انا عابد ما عبدتم اما سن ایدی ما عبدتم نکوینا لا لبا پوت لدو ای کجونم دا لا لوت پونا دسو. ولا انا عابد اما سن ای لا لو ای کجونم دا سکی متون دسو ما عبدتم نکوینا لا لبا مپودو سنہ پریزین گنی لاتے ہری سے پریزین نے با کجوزک ای لاتے ہری میں جسک سو لاتے ہانس لات کی دے سنہ فیوچر گنی. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد سنہ پریزین نے میں ترگا پاستا. ولا انا عابد ما عبدتم سنہ فیوچر گنی. ولا انا عابد ای لا سو لا لوئی کون تھندا ما عبدتم نکوین لا دی مفعول ای لا لوئی. ولا انتم عابدون ما اعبد اما سن نکوی سو لا لوئی کئی دونم دا ما اعبد این لا دی مفعول. مرم دی شرک توریبا نکوینا مفعو میام اما لا لیبا نکوینا شرک دو تونا ای مفعو اما سے کئی دونم دا لا روئی دا بوت نیبا نکوی. مرم دی جب تک کہ ایمان پرطرف ہوا نکوینا ای مفعو سے لا تسجا یا روئی ادھگی مراد نے اللہ نہاری. لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ما اعبد ما اعبد ما عبدتم تعبدون. سو ہنجل ہنجل میں آمی یاوری تھی ہنجل میں آمی یاوری تھی مسیح کی تفسیر دی امام بخاری نا مفسرین قیامروندگی نقل توری احان بگی کلمہ اسی جمانا حال حجیجک اوہری با متم گینی احان بگی سینٹینس انی اسنا ادوگا مکھاگی متنگی انی صبح سینٹینس اروی بی سینٹینس اسنا فیچر گینے ادو اتار دی ہنجل ہنجل لاک پا کورا روئی ہنجل ہنجل لاک پا کورا روئی ای دی توحید نی اینا توحید تنی نکوینا شرک کدنی اینا توحید تا لینگ دنا لیبنی قائم ہوئینا نکوینا شرک کدا قائم ہوئینا لیبنی مرم ادنا شرک کدا قائم ہوئیدنا لیریبا نکوی گا توحید اما خطر تا قائم ہوئیدنا لینگ دنا لیریبا ای گا ایگی ما عبادت سے مانا روی مپوسی مانا روی سنیری. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوینا مہا کی تفسیر بیان القرآن دا وفم اسمک نقل توری ادوگا لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین نکوی گی دین ددا نکوی گی نی نکوی نسلی با دین دنا دین ددا نکوی دین دنا نکوی گی نی ولی دین این سلی با دین سن ای گی نی
لکم دینکم ولی دین نخوینا چلیب دھرم دنا نخویگنی ولی دین اینا چلیب دھرم سنا ایگنی نخوینا نخویگی دین دا چلی اینا ایگی دین دا دھرم دا تھازرگا چلی ہائبنیگا مسیبو دین دا چلی ہائبسیبو امام بخاری نمہا کی تفسیر دا لکم دینکم ولی دین سیگی تفسیر دا دین مائنا مذہب اسلام امسن کفرگی نخوینا چلیب کفر دنا کفرگی دھرم دنا نخویگنی اینا چلیب مذہب اسلام سنا ایگنی اسمنا حد امام بخاری نا ہائبدی نا ہا کوئنا ایمون عبادتا مکس تو نگائی اخوی سلات نگائی نخوی سلات نگائی توریبدو مدو قبول تو سکیا یاب پوت نتے اینا ایگی دین دا لینگدنا دم لیبنی نخوینا نخوی دین دا دم لینگدنا لیو لیرے مدو نخوینا کھمزرو مدو کی پھول بدلا نخوینا سانا سانا پھنگجگدبنی بیان قرآن دنا دین سیگی مائنا جزا بدلا کی قرار توری نخوی کی بدلا نخوینا پھنگدبنی نخوینا تچب دھرم دگی بدلا نخوینا پھنگدبنی اینا چت دھرم سیگی بدلا مہی اینا پھنگجگدبنی سننا بیان قرآن ہائری ہوجیک اہان بگی سنا کریویرت عبادت توبگی طرز نیوم نیتی سے موونگ سے ماندے ہے بنی اہان بھی جملہ سینٹینس دینا نہ کوئی نہ ایمان لاکتری فو ایمان پرکتری فو با اینا توریبا عبادت کی موونگ متو سے نہ کوئی نہ کدو نو توبنگا موئی ہے بنی اہان بگی سینٹینس دا مپوگی ماندے ہے با نہ کوئی کی مپوگا اینا لالی با مپوسیگا ماندے ہے با دو تاک پنی انی صبح جملہ سینٹینس دینا عبادت توبگی طریقہ نیوم نیتی دو کھینا بدو ادو تاک پنے عبادت توبگی نیوم نیتی دو تاک پنی سورۃ الکافرون سورۃ الکافرون سے قل یا ایھا الکافرون سے کی فضائل متک مگن حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہائے بھی رمی فجر نماز گی فجر گی سنت رکعت انی اددا سورہ انی سی پاؤ کری کری سورہ اہان بر رکعتا سورہ کافرون انی صبح رکعتا سورہ اخلاص فجر کی سنت رکعت انیدا اہان بر رکعتنا قل یا ایھا الکافرون انی صبح رکعتنا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پاؤ ہے نا اللہ کی رسولنا ہائی بھی رمی ہائی بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون فضیلت مت مگن چاوی ہے بدنی تفسیر ابن کثیرنا صحابہ کیا مرندگی نقل توری مکھوئی صحابہ سی مدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو فجر کی سنت نماز دا امسن مغرب کی سنت رکعت انی دا سورہ انی سی یامن توین سون بتاہوی صحابہ سنگا اللہ کی رسولنا فجر کی سنت رکعت انیدا امسن مغرب کی سنت رکعت انیدا اللہ کی رسولنا حاجی سورہ انی سی یامن توین سون بتارم می کوئی تاہوی کوئی نہ نسل ہے بعض صحابہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہنگت لی عرض توی اکھوئی مندا یا رسول اللہ دعا مختن تاکتیو اکھوئی نا تم درنگی ممانگ دا سون بیا با دعا اما مختن تاکتیو نہائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون سولو ہے نا تاکتی رمی اما سن حاضی رمی اللہ کی رسول مسیح شرک کدگی مائل لئی ٹھوک لبنی شرک کدگی افاوب اتپا شرک کدگی لاکھو ابا اوٹنی ہے نا اسانا راضیو ابا آیات نے مرمدنا تمام دائی خدنگ کسی سیلو نا شرک ہوئی نصیر روئی مشرک ہوئی نصیر روئی ایمان والا ہوئی نا سیگنی ہے ترمیزی ابو داود تکی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا منگون دا ہائی بھی رمی اینگون دا ہائی رمی ننگ پامبرا ننگ سفر چت پا متم دا چمین نریب مروک مپانگ میام سندو دگی ننگ نہینا ہراو نغائنا چت پا پامبرا ہراو نغائنا لئی با پامبرا اما سنگ ننگی پوت چای سفر چت پا دا پوری با سامان پوت میام دو میام دگی ہینا یامبا میام دگی ہینا برکت لئی با پوت چمین نریب ساتھی سندو دگی ننگ نہینا برکت لئی با سامان پوت چای میام دو دا اوی ننگ دبرا ننگ اللہ مہاک نکھمی ایہاک نا عرض دو یا رسول اللہ سنگ نمک ای پامی چمین نریب ایمان با ساتھی میام سندو دگی ای کی سامان نا ای کی پوت چای نا ہینا
barkat laiba aigini hena masing yamba adu saminari mayam digi hena aina mang thana nungaina harauna laiba ai pamine Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam habirami Quran Pak ki aroi bigi sura manga si solo Quran Pak ki aroi bigi sura manga si solo adu ragati nahak ki ma nahak ki chamiba karbar gi safar gi saman singa do barkat laibi helagani amasung mayam digi hingat thoigadana nahak kidu magul lairagani amasung nahak safar danang awaba taroi nungai gani harau nungai na dum halakani nahak mai pakna sura khuding ma pu son ma tamda Quran gi aroi bigi sura manga do solo sura khuding gi son ma tamda bismillah na hau adig bismillah na loyo sumin takbiram Hazrat Jubair radiyallahu ta'ala anhu na hai mamangda ai safar chatpa matamda atopa ai chamin nariba sathi singdagi ai ne hena saman watna purammi aduga ai yamna waba halat amad leiramni hanati adubu Allah gi rasulna masigi dua se takhibu nimittagi masigi talim ma se tawkhibu nimittagi takhibu nimittagi aina amal loin hik tawkhibu nimittagi di sathi punamuktagi ai ne hena poche yambe hele ai halat phagat khre badreidi simain hai masamangna Hazrat Ali dagi surawayat ni nongu nimitama Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam bichuna chikkirame adra Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na ising amasung thum puru haina nirammi ising puru thum puru oina ad ising adu da Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na soli kul ya ayyuhal kafirun kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas solami ising duda thum duda kamsilami aduga ising aduna chikhiba mafam aduda tairammi thum aduga sinaraga bichuna chiprasu kanaba linna chiprasu kana mahu pam jeevana chiprada kanaba adugu masura amakhaktangni hariba kul ya ayyuhalasi tha chibagi maram sani nuzundi ibn ishaq ki riwayat ama ibn abbas tagina kal tawri madudi walid ibn mugira as ibn wail اسود ابن عبد المطلب امیہ ابن خلف مشرک کی سردار نتنی مکہ کی مشرک کی سردار نتنی سردار میام سنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقت لاغمی ادوگا مکھوینا ہائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یا نبی دمکتا کہ صلاح تو نہ بہبدو یا سن نبی دمکتا مکھوینا لاغمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقتا ادوگا مکھوینا کریے نہ ہائے کہ ہے متمدا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرمی حیرب صداسن محمد ایکھوئی ننگوندا مان پامگدی مان پیگے ننگوندا کایام یامنا پیو نو ہائی متمدا سارے مکہ سیدہ لائبا پنمکتگی ننگبو فائدگی ہے نا اناک تیرا خودبا ماندار اوہنگے با ننگبو مان پامگنا ادگی ننگ نپی مسک متو فضب پامبرا ننگوندا مکہ سہر شدگی نے فائدگی ہے نا فضب نپی نہاک موندا نکاح تو بیگے ننگ سردار نسنگبا لیڈر پامگنا مکہ پنمکسگی لیڈر ننگوندا ہاپ کے با نکھوئے ننگبو لیڈر ہاپ کے با ننگ توبتبو محمد ننگنا ایکھوئی گی مپو ایکھوئینا لالی با مپو میام سے سیبو ننگنا ہنتنا چاہیب تھانگ سے کسی کھتری ننگ توک پیو ننگنا سی توک پتارگا دی ننگنا اپام دے ایکھوئی پیرگے با لیڈر پامے لیڈر وے ہل لگے نپی فضب پامے فضب پیرگے مان پامے مان پیرگے ننگ ایکھوئی گی مپو سنجی توک تری چاہیر کنو ایکھوئی گی مپو سی تھادو لات کنو مپو مکتبو لاتلو نکھوئی گی مپو دو تھوا یاو دبنی مورتی نی ادونی اتانی حبی سے ننگ مسئلہ انتر تو بیرانو بنا شمئی نہائی ننگ کری گمبا سیدسو یاننگ درگتی محمد ننگ کری گمبا سیدسو یاننگ درگتی مکھاتا با کندیشن امنا نے سمین تو نرسی چاہیے امنا نے ننگ نا ایکھوئی گی مپو سنسیبو عبادت تو ایکھوئی گی مپو سنسیبو ننگ لاتو چاہیے امنا چاہیے امنا ایکھوئی نا ننگی مپو سی عبادت ننگی مپو لات لگی چاہیے امنا ایکھوئی فسن مان ہوئے رگے چاہیے امنا ننگ کافر ہوئے رو ادھا اما مگ لات نسے تنکھائی سینی موئی نہاری سی سمئی نہائی ادھا اللہ تبارک و تعالی نا سورہ کافرون سے تھارک پنی مکھوئی نہاری تو سجا یارو نو مکھوئی نا لالی پنو مکتا چونگا گم ہوئے سلا لالو ایسے تو ہوئے نا ننگ پورا سنگدو کو سمئی نا اللہ نا کلی آئیون سے تھارک پنی مکھوئی نا سیو آئی سے حرک پتے کی ابو صالح کی روایت میں حضرت ابن عباس کی نقل توری مددی کفار مکہ نا مکھوئی مسین یا سنبو پرک نبی کی دمکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم مکھوئی کی مپو مکھوئی لالی بدھرما سی مرکتا یا سنبو پرک نبی کی دمکتا مکھوئی نا لاغ اللہ کی رسول دہائی رہی کرینا نہاک ایکھوئی نا لالی با بچنگ چھے
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯠꯂꯤꯕ ꯕꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯈꯨꯠꯅ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯈꯨꯠꯅ ꯈꯛ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯕꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯥꯍꯟꯕꯇꯣꯔꯁꯨ ꯅꯥꯜꯂꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯅꯦ ꯑब्ꯕꯥꯁꯇꯒꯤ ꯔꯋꯥꯌꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ مꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯖꯔꯠ ꯖꯤꯕ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯑꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯥꯐꯤꯔꯨꯟꯁꯤ ꯅꯥꯖꯤꯜ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ مسجد کفار سورہ اسدہ کفار سنگی عمل سنگ سے فتبنی یاگنو توتے نکوئی کے عمل دوگا مری لینا دے نکوئی کے عمل دو تکت چاہی پام دے ای مدو توروئے ہائنا نہاک سنگدوک ہو ہائنا اللہ نا سنگدوک نبی کی دمکتا سورہ کافرون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تھاکی بنی مرم دی خالی سپنگی عبادت مکو اللہ فکی توگنی اتو پکنا مفہوگی توروئے ہائبا آیات اسدہ سورہ اسدہ پلی آیات اسدہ سورہ اسدہ پلی حضیق کفار سنگا صلح تونبنی لائیسی کفار سنگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح تونبنی لائیسی یا زندہ پرکنی گی دمکتا کفار سنگا صلح تونبسی تانگفم خردنا جائز ہوئی کفار سنگا صلح تونبسی تانگفم خردنا جائز ہوئی دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سنگ یہود سنگا سرانی سنگا واسق وعدہ قرار تونائی یا سنبا صلح تونکی بیا ہوئی معاہدہ تونکی با عہد پیمان تونکی با نکوئی اکوئی کی میبو پھاگنو اکوئی نکوئی میبو پھارو نکوئی اکوئی گا یک نبسنگ لان تو نما تمدا نکوئی یک نبسنگ دگی مرکتا تنگنو یک نبسنگ دگی متینگ پانگنو اکوئی کی یک نبسنگ دو ادگی متینگ نکوئی پانگنو ادو ارگتی اکوئی سو نکوئی کی متینگ پانگے سمیں کنڈیشن تھم نرگا یا نبو پرکپا میبم لیب اللہ کی رسولنا ادو یا با متانگ دے یائی یا دا متانگ دے یادے یاری با متانگ سی دین اسلام دا سوئی دبا دین اسلام دا سوئی دبا اللہ کی عبادت دا سوئی دبا اللہ کی حکم دا قائر ہوئی دبا ادو با کنڈیشن سنگ دا دی کفار سنگ دا مشرکین سنگ دا صلح تونا با یائی ادو با دین اسلام دا سوک دبا ای کی عبادت دا سوئی کتبا اللہ کی حکم ٹھگائر کدبا ادو با واسق ودا قرار دا دی اتو پا سنگا معاہدہ تونا با صلح تونا با یادے سنی ہے انسانی حقوق انسان مسین جی حق بہائی چارہ لیمندر بھی انسان مسین میوئی بھی مسین کی حق سنگ سی پانگ ٹھوکنا لبی کی دمکتا صلح تو نبی یائے انسانی حق ہے رسی میوئی بھی انسان کی حق یائے خدا کی قانون دی خدا کی قانون خدا کی اصول دین نتو شندوک شنجن تھیدوک شنجن تو رگا صلح تو نبی یک نبی سنگا یادے ہائی بسنی قل یا ایوہ الکافرون قل یا ایوہ الکافرون کافرون کافر کی پلورین نہیں اللہ کی حکم اندبا اللہ کی حکم بو منم بکان بو سنگ دبو کافر کوئی لا اعبدو نصرائن سرودگنی مزارے منفینی واحد متکلمنی ابدا یعبدو ابدن و عبادتا عبادت کرنا لات پا پوجا توبہ دبو کوئی تعبدون جمع مذکر حاضر نی باب نصرادگنی یعبدو یعبدانی یعبدونا تعبدو تعبدان تعبدونا جمع مذکر حاضر عابدونا اس میں فائل نی سی جمع مذکر نی باب نصرادگی نی چشو عابدون جسو عابدون عابدونا عابدون عابدان عابدونا اس میں فائل نصرائن سودگی دین لکم دینکم دین دین سی بدلا دوسرے کوئی بدلا محی منامتم محی پیبدو مانا توجیکی بسنگ دوگی افبگی نا منامتم فتبگی سو منا فتبگی منا دی عذاب افبگی منا نا جنت ادو محی دو ادو بسو دین کوئی ادو دین دھرم اسلام سی بسو کوئی دین قیامت کی نمتو بسو کوئی دین ہے پسک سی وین بچار کی نمتو ادو بسو دین کوئی لکم دینکم والیدین حریس قل یا ایوہ الکافرون قل پھیل امرنی ضمیر منگوندا انت عمل لوٹلی فائن مدو پھیل فائن پنزل لگا قول اویری بنی یا ایوہل یا حرف ندانی ایو مبدل منہو ہا برائے تنبی کافرون بدل مبدل منہو بدل پنزل نرگا منادا حرف ندا منادا پل لگا ندا اوی لا اعبدو پھیل منفی ضمیر منگوندا انا فائل نی ما اس میں موصول نی تعبدون پھیل بفائل جملہ فعلیہ سیلا موصول اپنے سیلا سے مل کر مفعول بھی پھیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطفہ لا نافیہ انتم مبتدا عابدون صیغہ اس میں فائل ضمیر ہم فائل
ما اعبد موصول سلا ما موصول اعبد فعل فاعل پلگا سلا موصول سلا پلگا مفعول بھی شیب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد سسو جملہ اسمیہ خبریہ اورگا معطوف علیہ معطوف اور کدوری بنی ادوگا پلپ پنسل لگا موصول سلا کہیں کہ لو نے پلے مفعول بھی پنسل لگا سیب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوفہ سے مل کر جواب ندا ندا اپنے جواب ندا سے مل کر مقولہ قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ پھیل یا انشائیہ ہوا ما عبدتم موصول سلا اور کدوری میں ما عبدتم موصول سلا اور کدوری میں عابدون سگا اسم فاعل ضمیر ہوا فاعل اور کدوری میں عابدون انتم مبتدا اور کدوری میں عابدون سگا اسم فاعل ضمیر ہم فاعل ما عابد موصول سلا مفعول بھی سمعنا سورہ سکی نحوی گرامر